vibes, kamusta? Niya na po karon og mag-share na po ko ninyo og lain na pong recipe nga simple pero healthy. So karon magluto ta og tangkong o ginamos. So let's start kay gabi nating panihapon na sad.
Wow! So mga kababs, human ako og luto sa kanang crispy dahon sa tangkong o ginisang tangkong with egg and then ginisang ginamos. So dinhi na naman tama tong video kay medyo taas sa siyaw dyan hang up na. So thank you so much guys for watching, and don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para ma-notify mo sa akong bagong video nga i-upload. Basta ang always inyong tiwanan, kung sa may maabot sa itong inabuhi, always spread a good vibes. Bye! Manihapon ta! Brrr.